no kure ya che nipa miensa a hwehwe mu a kire se omo ye amrobes a omo call robbery omo bo pose omo kwakọ robo omo victims omo wo into akura a eben bia bia friend senchem na sa asemwe esi enra na neti ayenya ne se robbers no omo nipa 5 emu 2 eko lay ambush ewo baby se be ambehwe kwan ene mo 3 eto share omo victims eso na omo kwan no victims no omo yeminu na omo wo akura na ase enti sa ahomache no omo de tuo eko omo victims no so omo de kan ko attack the first victim na omo bowura dan ni mu no ena akwa no sorry free na kata so because as a force no omo de wura mu ntina ema opie or sorry or so butumpum no ena omo fire no enti omo bo no tuo first one second one omo say still no as na akwara no na tuo no enko enti no oni omo prepare so na opese omo pie na okobo ni nua na oni no wo the next room no amane ese na yakoso ni enti aprapre ni mu ano ena ni nua no etise na nua no efre no ono so eyese opia behwe na yakoso because wato se pia ato enti ho na omo fire ono so enti emra opie no na ni nua ne sa akronfo miensa no mienu kuta ya friends etuo ye pump action guns na pump action no baako ewo 5 ammunition na baako so ana cartridges na baako so ewo 4 na baako ekuta nkrante enti na omobotuo na enko omobotuo na enko botuo enti no ma baako no a oka we okutatuo no ka kire na danfo no so onchutu no nku no but still na omobotuo no a enko it's on fire about 8 rounds because the investigation am fire about 8 rounds and now modern crater etwa no mudi twa nso a ono so no enko enti no almost started some did the bat atuo no na way na ba no another chi no de bo na ni to hwa na ni ahono pa enti na asemra omo se enya de omo betimi akuno no na sabiwa se akwana ho de bro omo so no ema omo dwane ema omo akwa no timi sizi etuo no baako na ba se omo de bat na ebo na ni na we pra na moja pram no obo modern yesan ko be frefre nkrofo ma ma be bua no enti ne saka assemblyman na owo sentem no and obo na manye se am robbers abi attacking at that time of the dawn and I say ahomache no enti no assemblyman no so afre patrol team fortunately enough no na district asimfo so district patrol team no ewo ho ene investigator and now omo di America ekobo eko set snap checks because omo hu say direction when I like to say ombefa so enti omo ko boss snap check enti no sa cromfo for sa na motor so the motor and I buy enti mra omo overpower mo no omo di America no nkofo omo motor say nkomo dwane na omo ko no omo hu say police for the car kosi kwanim enti na ahwe omo beche omo be dictate enti ma omo abandon sa etuo na ekuta omo ne seka no omo de ko she bush bim na omo ja ho enti omo yedu on na na police enya intelligence no omo start say omo fire enti omo na stop motor no na omo ko fam enti na mra omo echi omo no na omo chese o enye no press omo ya am robbers omo come baby but search a police conducting no ema ye hu empty cartridge enti no omo hu say police for no ye hu ade na echi enti no police for koye search be about 100 meters away from Babia almost stop omo no and omo hu say sa na nkwafo no de etuo no ba ko na e car no ne seka no akọ sie ewo nwura bim enti police fa
saa exhibit no ɛne akorɔmfo mmiɛnsa no ɛde ba police station nti ahwehwɛ mu nso akyerɛ sɛ na mo yɛ nipa 5 nti no 3 na yɛakyɛ ɔmo 2 no deɛ still no deɛ on the run asɛ ɔmo adwane ɔmo de ho aka wura nti no yɛgu so a yɛhwehwɛ ɔmo apolisifoɔ a ɛwɔ central north region nyinaa ase ɛwɔ adwumadenden a ɔmo yɛ ɛwɔ yɛ region yi asɛ so far so good no motate yɛ din ɛwɔ radio so ɛwɔ tv so ɛwɔ social media and at least ɔmo a mo follow nyinaa nim sɛ awiata so sɛ yɛ ma akɔnfowɛmfo anaasɛ organized criminals let me put it that way enya habanten we te sɛ nea obisa o question nim no yeah no our mandate is to protect life and property and I said to maintain law and order now as part of our mandate no so no say yetime making sure say no crime is committed in our area of responsibility and I say wo yeah maimu na say committed crime no so I say yetime arrest the offenders na investigate na mo say omo ye culpable no ye de omo court and say adwuma no na ye di no na wo hwɛ dwuma esi ani so na ama no ntikra yate 25 member task force ye ne modin kita ho ye kyerɛ mo say enye illegal mining quantity na mo for organized crime ayet say robbery ayet say your friends illegal mining ayet say your friend prostitution human trafficking and drug peddling and na ko say ye we na adwumadi no dia ya dwon say chronosem and as criminal activities here no way and as no area for ascent of sub you person ball chrono and as we nyamra nsem and na fa ko ba before na mum no anya ascent of police region enti no nia ya taso no na ya mrantre miensan ya omo di adwumadi in fact omo ya de pa me bom abaso na say I recommend so much because omo te robbery no omo anti ana they rise to the scene. In fact, it's not easy combating robbery because the people are also armed. And to say, you're thrown out there, you could drone as if for the new mode to see any and I say, once on why are there? And to know, Major IGP and them a boss, Union patrol team, no, and Bomabaso. And I'm a all the officers and men and so war, yeah, region also abaso. Na me sure mo den say mo koso anya adwuma pa na mo radio station fon so no ye bom aba so me say bibia mo twi be ye ma ye ne mo edin kita ho ma na mo boa ye so e ma ye time etu bone ase nti no me bo bia aba so. Wow.